Asikubingelele siphinde sikwamukele ngwane lomuhle eTindzabeni. Libito lami nginondumiso Velakade ngihamba naye noMacabiso Nkambule. Ngwane lomhla singene kude ongebuka hloko tatwe ethambe embili lomuhla. Lo sabambe kubangivuna ngikhulu uthi lesimo lebesikhona emalangeni lendlulile lapha eVeni lapho kushisa impahla kwaphinze kwebiwa etitolo bekubucala lobuhleliwe iorganized crime. Itukela lamabhizinisi nekuthengiselana lihlangene nabo somabhizinisi labaphuma etinhlangothini letahlukene lapha eVeni. Ilunga lePhalamende lenkundla yasesipikile liphinze libe indvuna yetekulima lithange etulu kwelikhulu eMaswati lalahlekelwe ngumsebenzi edolobheni eSpiki. Tindzaba lo sabambe kubangivuna ngikhulu uThemba Masuku uthi kushiswa kwempahla kanye nekulinyata kwayo kulandzela simo lesike sabakhona eVeni kukhomba ngalokusobala ukuthi lokhu bekubucala lobuhlelekile iorganized crime. Masuku kusho lokungesikhathi ayobona umonakalo lowendeka enhla nesifundza sakaHhohho lokufaka ekhatsi edolobheni eSpiki. Kutse ngemsombuluko losabambe kuba ngivuna nkulu kuleli Themba Masuku hambisana netindvuna tembuso baya enhla nesifundza sakaHhohho lapho babuka khona umonakalo lowabanga ngilabo loyabakathe basusa umsindo eVeni. Masuku ucale ngekuhlola inkundla yasenzingeni nayo leyalinyata lapho kulimele bongcondomshini kanye nendlu yekuhlala logatsako. Lendle mabhalane walenkundla yashisa wasala nalagcokile nebantwana bakhe. Masuku bese uchubekele edolobheni eSpiki lapho abuke khona umonakalo. Masuku nasaqedze kubuka lo monakalo use kusobala ukuthi labo bebashisa emabhizinisi bani laba bekathe baqeqeshiwe kwenta lo monakalo. Laba bebashisa batasita basitshele ukuthi ngubani lo lobathumile ukuthi batoshisa ngoba ungeke uvuke uthi kungahlwa kwemithi kube kude losuselo ukuthi uhlele lokuthi kungahlwa kwemithi ukuhlelele ukuthi kwenteke nasekwenile ngoba siyabona ukuthi wonke lo monakalo lapha kulahlekene impilo debantu khona kwenteke nganadi indlela ukuthi kukhona bebahlanganisa lo monakalo akukavuki nje umuntu ekuseni wathi asambe soshisa into lehleliwe uyayibona bekufanele ukuthi eMaswati akunqobe lokho angakuvumeli ngoba lokhu sekufake manje iculture lesha eVeni yokungalaleli iculture yokuthi uvuke ebusuku ngabe uyashisa ngabe wenta ini sicela ukuthi ke eMaswati akunakelele lokho ngoba isitukulwane sesiyaphila kakhulu nangabe kusho ukuthi ungeke ulalele lo munye ungeke wekhudeke nakuthiwa ukuganga lokugebengu. Indvuna yelitiko letemabhizinisi kanye nekuthengiselana amanxuba akhumalo ililela bosomabhizinisi. Sithatha kubancesitela kakhulu siphinze sibakhuthate ukuthi akulahlambele kungakufelwa baphinze babuke indlela ukuthi bangasitakala kanjani ukuthi bacale nahulumende usesemkhankasweni wokubakhulumisa kuva ukuthi engabe lapho bathi ngakuthinza khona angabalekelela kanjani ukuthi bathinze batawusitakala. Masuku uthi nemfuyo ilimele njengalokhu tikhoza tishile ngakokude letiyakudla uthi live lilengele engodini ekuswela kudla njengalokhu kunemsindo eNingizimu Afrika lowenta ukuthi imaloli laletha kudla angasakhona ukungena kuleli eTindzabente Eswatini TV kubika Fortune dlangamandla kunaphuma apha imsweli kanye navumkosi Nzinisa sisesipiki. Indvuna yamabhizinisi nekuthengiselana amanxuba akhumalo beyibambe umhlangano netinhlangothi letahlukahlukene tabosomabhizinisi kutova tikhalo tabo mayelana nekulimala kwamabhizinisi eVeni nekuthikabeteka kwawo kulandzelwa umsindvo lobowukhona eVeni. Lo mhlangano bowubanjelwe emahhovisini etamabhizinisi eMbabane. Kulandzela simo lebesikhona eVeni emavikini lengcile lapho khona kwagcina kubange ukuthi liningi lawo emabhizinisi lilimali kakhulu kanti lamanye asha angconga. Indvuna yetemabhizinisi nekuthengiselana manxuba khumalo beyihlangene nabo somabhizinisi betinhlangothi letahlukahlukene kutowuva tikhalo tabo kude uhulumende abone ukuthi uwabambisa kanjani. Indvuna yetemabhizinisi manxuba khumalo endlulise kulila kubosomabhizinisi ngesimo sekulimala kwamabhizinisi labanyenti eVeni ngako ivetile ukuthi uhulumende sobekela ibandla lelitovakashela lamabhizinisi kuyobuka lesimo ngenhloso yokufuna indlela yokuthi asitakale.
So it is a wide range of issues that we are acknowledging as a ministry. We also acutely realize that some of you have had property destroyed and assets destroyed, goods looted, and a host of other physical crime that happened. And that has caused a lot of anxiety around how do we rebuild, how do we recover, how do we reconstruct, not just the economy, but even just, some of the physical assets that have been impacted by this. The purpose of the meeting then today really, particularly the Commissioner General and I, is to listen. We really are here to listen so that we can just take a more accurate, view of what you're experiencing. Indvuna ibese iyabonga kubosomabhizinisi ngekuta ngenhlonipho lenkulu etiko ngobe kuyabonakala ukuthi amaswati atimisele kuvusa umnotfo lotsikabetekile ngenxa yesimo lebesikhona eveni. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Dlamini nginalinda Dlamini eMbabane. Bosomabhizinisi etinhlangothini letehlukene eveni bacela uhulumende ukuthi ababambise kulandzela ukuthi amabhizinisi abo athikamete kulandzela simo lebesikhona eveni emalangeni lendlulile. Labo somabhizinisi bathi batimisele kuvusa amabhizinisi lalimele. Kepha inkinga lenkulu kuba bede kwetintfo tekusebenta ngoba kulamanye amabhizinisi kwasha kwangqongqa timphepha tekusebenta tawo. Labo somabhizinisi bakuvetele ngesikhathi bahlangene nendvuna yetemabhizinisi Mancoba Khumalo lapho bathola lithuba lekubeka tikhalo tabo. Njengobe emavikini laphelile live belibhekene nesimo lesitsite lesithikamete emabhizinisi lamanengi eveni emaswati lamanengi alahlekelwa nayimisebenzi labo somabhizinisi batfole lithuba lekuhlangana nendvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana amancoba khumalo lapho bayotfula tinkinga lababhekene nato kulandzela lesimo. Labo somabhizinisi batibekele kanjena endvuneni. Sibaka okay ngicela kuveta ukuthi kulo monakalo silahlekelwe titolo leting-6 letingeke tikhone kubuya namuhla letishile nyata phela leting-4 titawukhona kubuya because tona pakatishisi tashodala ukuthi leleting manje atikashiswa tona leletinye tishisiwe nya uma ufuna kuqala phansi awadi ukuthi utawuqala ngakuphi utawubheka ngakuphi Silvalwele ushile kuso i-transport imile kuthi into lenda phumile imoto tikhona but kuthi into lethenda kuthi petrol ugejageje lomgwaqo bekucela nje minister ukuthi njengelitiko letemabhizinisi nangaba khona i-document sicela commissioner eceleni ukuthi nangaba ama-document labakhona nakhona kusivelela somewhere sikhona ukuthi angibekise njengemoto ukhulumele nokubanga transport we do have some trucks liphelile umthela lokhu kunana Indvuna yetemabhizinisi nekutsengiselana Mancoba Khumalo ithi hulumende sosukumise libandla lelitawuhamba liyobuka umonakalo lowendeke emabhizinisini kude hulumende abe nesitfombe lesigcwele ngalesimo. Leli tiko laka finance selvele liyakusebenza lokhu seke kwaba nemihlangano nje nabo FSRA naletinkampani taka insurance lokubukisana bona lokho ukuthi umuntu mangabe bekanayo le insurance njengoba babemotha abekisa nje ukuthi asolo sayibhadala kepha ke sesingenda njani yalo ukuthi sisitaka idlulisa nasemaphoyiseni lenza ema roadblocks. We are getting feedback from the meeting today that maybe the treatment that your staff and your drivers receive at the police stops is not courteous enough, and I think that's not the intention. The intention is to manage risk and be convinced that people are traveling for legitimate reasons. The request for longer and more targeted meetings for certain sectors, particularly with textile and commercial amadoda, has been noted, and we shall definitely provide
that opportunity. My request is that, Toki, you schedule that with the Undersecretary so that within this week we have that meeting. Now, Baba Masilela, you do the same with the Undersecretary. You schedule umhlangano. Kungapheleli viki singakasibela umhlangano lapho khona nitokhuluma nalapho lokuyele sinifuna ukuthi uhulumende akwadi. Indvuna ivetile ukuthi live liyaqala kubhekana nesimo lesinjengalesi ngakho ke bosomabhizinisi abaye nekubeketela uhulumende asabuka indlela ukuthi basitakala kanjani. Umbiko uhlanganiswa ngizodadlamini nginalinda Dlamini edolobheni eMbabane. Lilunga lePhalamende lenkundla yaseSpeaker Jabulani Mabuza loPhindzaba indvuna yetekulima lithi bosomabhizinisi bakule nkundla balimele kakhulu ngekushisa nekulinyata kwamabhizinisi abo. Mabuza uthe edolobheni eSpeaker nje kuphela tisebeni letifika ekhulwini tilahlekelwe ngumsebenzi kulandzela lo monakalo lowenteka. Lilunga lePhalamende lenkundla yasePickspeak Jabulani Mabuza loPhindzaba indvuna yelitiko letekulima lincesela bosomabhizinisi labangephansi kwale nkundla ngekulinyathela amabhizinisi abo. Mabuza uPhindzaba ngumnikati wetitolo letitsengisa kwekwakha takaBuycash. Uthi tilishumi nakubili titolo takaBuycash letilimele velonke kanti umonakalo ungabita imali lengu-90 million emalangeni kanti isebenti lelilinganiselwe emakhulwini lamabili-5 tilahlekelwe ngumsebenzi. Mabuza uchaza kabanti ngemonakalo lowenteke edolobheni eSpeaker. Dagcina kuhlaseleka nangemililo letifake ekhatsi iBuycash tifake ekhatsi nalenye ibutchery la ngaserenkini tifake ekhatsi nalenye iwholesale letulu nawendlule emaphoyiseni tifake ekhatsi nemahulumbe la Tindzaba masipala kepha labe nabo somabhizinisi ngekwehlukana la khatsi tifake ekhatsi nalala sime khona nje nyalo kule building la kuna kuthiwa iDB building. Umonakalo ube mkhulu akusiwona loyo kuphela lowendekile eSpeaker ngoba kube khona ke nekulutha kuletinye tindzawo letingakashiswa ke tona ngemlilo. So yabona ke ukuthi emaswati lamanengi nyalo labe akhona nawo ukuthi ekupheleni kwenyanga kube khona la kutholako ukuthi ekhaya kube naleso singwa nekwetama nje timadlana tekuthi nabo bakhona ukubhadarela nebantwana etikolweni nako konke lokho sekuaffectekile. Bosomabhizinisi basedolobheni eSpeaker bachaza ukuthi umonakalo lowentekile emabhizinisini abo ungabita kamalini. The value of the stock report. More than 800,000. We was peaceful. Swaziland was peaceful country. Yeah. I think is over 500,000. So how many people were working with you? 3 people. 3 people. Yes. And no jobs. No job now. Emahulumba masipala waseSpeaker lebekathi ahlala stoko sabomabhizinisi baseSpeaker nawo ashisiwe. Lamahulumba bekajinge futhi asentshentiswe bosomabhizinisi labancane ekuchubeni amabhizinisi kanti nemabandla nawo bekabuye abambe khona tinkonzo bonke laba bebakathi babhadala imali kumasipala. Masipala waseSpeaker uthi lokushisa kwalamahulumbe kutawuba nemthelelo mubi kakhulu emalini leyakhiwa ngulo masipala. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginaphumaphi imsweli kanye navumkosi Nzinisa seSpeaker. Umphathi welibandla elibutha umthelo wahulumende kuleli Dumsani Masilela uthi libandla elibutha umthelo iSRA lisebenza ebusuku nemini libambisene nahulumende kubuka ukuthi bosomabhizinisi bangabambiseka kanjani endzabeni yemthelo ikakhulu labo labalinyalelwe ngamabhizinisi abo kulesimo besikhona eveni. Masilela ukuvetela kwemhlanganeni lapho bosomabhizinisi bebahlangene nelitiko letemabhizinisi nalabo labathintheka ukufaka ekhatsi nabo belibandla lelibutha umthelo. Njengoba kubonakele ukuthi emabhizinisi lamanyenti alahlekelwe kakhulu ngesikhathi kunesimo lesitsite eveni indvo letsikamete yaphinze yalimata emabhizinisi emnothweni labo somabhizinisi bathi abantu ukuthi umthelo batawubhadala ngani futhi kanjani ngoba emabhizinisi abo alimele kakhulu. Sibomake be cross border siphinde sibuye sideke lapha phasi emadolobheni sathintheka kakhulu minister ngoba sathi masibaleka besingakaplan lutho sashiya konke phansi minister kulitamatisi kuyimpahla kwasala phansi kwanyathelo kwaphihlika minister sibalekela kuphila lokukhona ke minister lengakusho kuma cross borders bomake
sikurisk kakhulu minister ngoba siyaphuma thina sele ngaphandle kulamemaka lo mhleti nje I'm not at ease kune handcraft minister lengikhiphile ngayitestisa nga 650 ka ampart yiningi ingaphandle South Africa of which I'm not stable lo mhleti nje la kuthi lokwenteka lena ngabe kunjani minister njengama kwe cross border angisikahle nanyalo Maputo uphumile namhle kuseni uyocupha naye kunenkinga ke minister iliphepha litholakala lokuhamba emgwaqweni ebusuku asikakhona kulithola mababuya still then licingo lami lihlala leringa ngoba angikhona ukuthi ngilale bangakangeni ekhaya. So industry is about 22,000 people that are working in our industry, and at the moment we have a lot of threats. I would call them threats coming from our buyers in South Africa, whereby they're wanting to move some of the product from Eswatini because they fear of Swaziland not being safe again. They want to take it to countries like Lesotho, which we have been competing with them in the very longest time. However, as an industry, we can see that maybe if we can engage the minister and the government so that we can come with the ideas and the programs that we have as an industry to try and maintain and protect this industry, because we feel there is a strategy that we can work together with the ministry. Umphathi welibandla lelibutha umthele kuleli Dumisani Masilela uchazile ukuthi uhulumende netinhlangosi letsinzekako eveni basafuna likhambi kucatulula lesimo. I don't want to get too much into those for the simple reason that if they are not in legislation already, then they're a bit far from me. They then sit in the space of the minister and government, but we can, shall I say, engage and influence the development of those levers. So we will participate in the process of, developing those levers to see what assistance can be rendered to businesses. Masilela ubese uncestela bosomabhizinisi labalahlekelwe impahla yabo waveta ukuthi lokho akungabafaki emanti emadvolweni kepha abachubeke balwele kuvusa emabhizinisi abo kude kuvuke umnotho welive lokhinyabedeke kakhulu. Etindzabeni kubika zodwa Dlamini nginalinda Dlamini eMbabane. Umbuso uthi Ching-Ming He kude langadivikela ngokuthi inkantolo ingamshayi ngeliswati lelumfanele emacaleni lakamlahlile. Ming-He walahla ngemacala lalishumi lafaka ekhatsi ukuthumba kanye nekubulala somabhizinisi Alma Oliveira ngeminyaka wa 2017. Kulandzela ukuthi King-Ming He alahlwe ngemacala lalishumi lafaka ekhatsi kuthumba nekubulala somabhizinisi Alma Oliveira kanye nekwephula umthetho wetibhamu. Inkantolo lenkulu yathi kufanele Ming-He abhale acele ukuthi ashaywe ngeluswati loluncane. Ming-He wabhala watifaka tizatfu takhe tekuthi akashaywe leni ngeluswati loluncane kanzi nembuso sowuphendvulile. Umbuso uthi inkantolo yakubeka kwavakala nayilahla Ming-He ngalamacala ukuthi nguye songcondvo walo kwehlela Oliveira. Umbuso uthi Ming-He kwaba nguye lowabhukela indzawo yekulala labo bekasebenzisana nabo kulobucala waphindze wabathengela netinatfo eHappy Valley ngayitolo angakatfunjwa lo somabhizinisi. Umbuso uthi isibhamu nemoto lokwasebenta kulobucala kwakukwa Ming-He. Uthi nelucingo lelasebenta kuthumela imilayeto kumka Oliveira lalila Ming-He. Imilayeto yayifuna ukuthi umka Oliveira abhadale imali lengu 5 million malangeni kuze kukhululwe indvodza yakhe. Umbuso uthi Ming-He wakha licebo lekusita labo bekasebenzisana nabo ukuthi bakhone kubaleka lapha eveni. Umbuso uthi lucingo lwa Ming-He lwatholakala netitfombe letatingambeki kahle. Umbuso ungetene ukuthi umsolwa watiluma imino yakhe kuze amaphoyisa angatawukhona kusebenzisa ema-fingerprints akhe kuvula lucingo lwakhe. Endzabeni yokufundza umbuso uthi lo msolwa ungusomabhizinisi lohamba embili kanzi lokhu kubonakala ngekuthi bekanetitolo letinengi.
Mbuso uthi kufunza kwemsolo kancane sekwenganywe kuphumelela kwakhe ebhizinisini. Lomsolo kulendzaba umelelwe nguNoncedo Ndlangamandla kanti umbuso umelelwe nguGareth Lapen. Lendzaba izembi kwelijaji John Makakula losabheke ukuthi akhiphe isigwebo kuyo. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themnkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Linye labosomabhizinisi labancane bakuleli labatiphilisa ngecupha ngaphandle kwelive sebanebulukhuni bekuyocupha emaveni abomakhelwane kulandzela ukuthi uhulumende angasakhoni kubahlangabeta ngemali yekuhlola umkhuhlane COVID-19 njengoba bekenda ngaphambilini. Lolu hlelo lokusita labosomabhizinisi lasukunyiswa nguhulumende etinyangeni letisithupha letendlulile. Luhlelo lwahulumende lwekuhlangabeta abosomabhizinisi labancane labacupha ngaphandle kwelive ngemali yekupopola umkhuhlane we-COVID-19 lwaqala ngenyanga yeLweti eminyakeni lophelile ekubeni kubonakala ukuthi linyenti labosomabhizinisi labancane bebangasakhoni ukucupha ngoba imali yekupopola umkhuhlane we-COVID-19 lengemakhulu lasiphohlongo emalangeni nemashumi lasihlanu beyibekhama. Kepha lolu hlelo luhambe lwaphela ngenyanga yenkhwekhweti eminyakeni losetulu ekubeni emaphakelo ahulumende yalolu hlelo ashabalale. Sihlalo wenhlangano iphanzela umfana Mapawoti Dlamini ucela kuhulumende ukuthi aphindze ababukele bosomabhizinisi labancane ngekubuyisa lolu hlelo. Sabonga sizi kusuka nje ngalo November satofika nyalo ngalo May sabonga kakhulu mntwana nami salidla leligwembe sekuteke ukuthi uthole lo 850 noma 750 sotheza sicela manje Nkosi yami asigwabulele nako sicela konje nawo amalungu eParliament noma abahlanga nje bayikhulumise usinabantu sibahleli ngaphandle sebemile sibasita ngani sibahlangabeta ngani sekunokuthi uquphe nibadle eThekwini nomajozi ufohle lapha msholo ngoba indlela enkulu la itasilimata khona uhulumende angabona ukuthi sira imali uyingenisa kanjani inkinga yila lemadrati la bomsholo nawo uva nje bathi ngelanga kuphuma 8 emakhumbi Selo vele sesimane ngosami sibiyele lo 200 ukutesta kwalabantu imali yena bese sihlangabeta lo 650. Umqondisi welihlangothi lwabosomabhizinisi labancane etiko letemabhizinisi nekuthengiselana Meluleki Dlamini uthi litiko liyayisebenta lendzaba. Sachubeka sasebenta ke solo sibambisene nawo lama informal traders kwafika isikhathi ke lapho le budget be-allocate ukuthi lo msebenzi sichubeke nawo yaseseyiyaphela. Kepha ke sikhuluma nje nyalo sicelo sesisifakile ecabinet yekuthi baphindze futhi basibukele ukuthi extension ingaba khona. Kulapho nje sikhona khona nyalo siyathemba ukuthi sitawuphindze sibabide sibanikete update lokuthi sekuhambe kanganani kuleli hlangothi lekucela le extension. Lolu hlelo nalisasebenza bosomabhizinisi labancane bebahamba ngekushiyelana emalanga njengoba njalo ngeliviki bekuhamba labangemakhulu lamabili. Kubikahle ngiwendlovu nambonga Dube esikamanzini. Bogogo nabomkhulu basembolonjeni ngaphansi kwenkundla yasemotshane bathi umjovo wokugomela umkhuhlane weCOVID-19 awubaniki inkinga futhi bayawujabulela njengoba utawaphephisa kulomkhuhlane. Labantu labadzala bathi bakhuthathana labanye ukuthi bawuthole lo mjovo kude bativikele. Labantu labadzala sikhulumisene nabo ngesikhathi bajova lithonsi lesibili emphakathi embolonjeni ngemsombuluko. Mbukeli ke lapha la sikhona khona sisembolonjeni ngaphansi kwenkundla yasemotshane lana ke mbukeli ngulapho ke khona kujova khona abantu labadzala bajova lithonsi lesibili la umjovo wekugomela kwanza kwemkhuhlane iCovid-19 sicocisene nabo ke bogogo nabomkhulu kuva ukuthi ingabe vele lo mjovo ubaphethe kanjani nokuthi ingabe bangathini ukukhuthana labanye abantu labadzala labasengajova ukuthi bete batawuthola wona umjovo. Vele ngiyawubonga lo mjovo ngoba awukake ungigulisa awuphathani kabi lo mjovo mina nje lokhu ngila emvi kwesive ngiwujovile weqala lo muhla sengujovile wesibili nakusolo ngiyaqolosha bogogo kakhulu ngoba ngikhulumela bogogo ngoba ngingigogo abasuthi bambelela abawujova umjovo kwenta uphila utive nawe lobe lokunye bewukuva uve so ungasakuva yebo kona bakhona lokho buthakathaka nje ukusho ukuthi ujovile kodwa lamaphilisi labasinika wona sinawuva kubhlungwana natha siyanatha uphila uthi sisaka siphile sisaka nje nyalo
mina ngiyabakhuthaza ukuthi abete bajove nalabasha nasekufika isikhathi sabo ukuthi kujova bona bajove. Kakhulu ukuthi manje sizawuthola nini selibasembisa. Asisothi kakhulu ukuthi masesutholile. Efikini leliphelile ke mbukeli uhulumende wamemetela ke lokuthi noma ke kunemathonsi langu 12,000 lasafikile eveni awo lomjovo wokuvikela kwanza kwalomkhuhlane weCovid-19 latawusebenta ukuthi labo betempilo labathola lithonsi lekucala bapheze bathola lesibili kanjalo nebantu labadzala labasengajovi nalabo labafisa ukuthola lithonsi lesibili nawo bawuthole. Uhulumende ke upheze waveta ukuthi bantu ke lesebathole lithonsi lesibili kusukela kwacala ukutholakala lelithonsi lesibili sebangetulu kwa 11,000 kanti letibalo leti tendiwa ke bekungumhla ka5 kuyo lenyanga lena kumanje ke leto tibalo ke setikhuphukile njengoba abantu labadzala nebantu betempilo bachubeka nokujova njalo njalo. Lehlelo ke lekujova lutawuchubeka nakuletinye tinkhundla khona kusasa kuchubeka nelo liviki. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themnkosi Mavimbela nginamuzi Mkhonda embolonjeni. Kuvaleleke lokungenani amaloli ange-22 kumele alethe petroleum kulesi Eswatini emsindweni lochubekako esifundeni saKwaZulu Natal eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika. Lokhu kuvakela ngamduduzi Nyoni longusihlalo wenhlangano yetinkampani letitsengisa oyili lapha eveni. Kusukela ngalesine evikini leliphelile kube nemsindvo lomkhulu esifundzeni saKwaZulu Natal eveni labomakhelwane eNingizimu Afrika kulandzela ukuthi loyo bekangumengameli Jacob Zuma acale kudonsa yejele ngemuva kwekube alahlwe ngemacala ekungalaleli inkantolo. Ngekusho kwamduduzi Nyoni longusihlalo wenhlangano yetinkampani letitsengisa petroleum kuleli lokubuhlungu ngalomsindvo waseveni labomakhelwane losolo uchubeke njalo ukuthi sewuthikabete kakhulu ungena kwapetroleum kuleli. It is our understanding ukuthi kunama-truck approximately 22 that are stuck in Durban given the protests that are ongoing khona lapho. I think the general concern is ukuthi kuzame kuprotectwa leti moto nale cargo leyilayishekile. We last received deliveries I believe on Friday last week. Till today kusete lokunye lesikutfolile. It is our further understanding ukuthi ngathi bazama kuphesiwa lamanye ama-routes ekuzama kusifakeleni product but we all know at this point lama protests in South Africa are widespread and all the major routes have been affected, so that is posing a great challenge on the oil companies. As far as we understand the product ikhona, it's the routes that are available for use la ngakhona kusebenziseka. Nyoni uthi noma kungadeki kahle ukuthi emaloli apetroleum atawuphindze angene nini kahle kuleswatini kepha sive asigweme kuphaphuleka. At this point in time, most fuel stations around Babane Sagete EULP diesel isakhona, but nakhona I would probably suspect because we probably have a day to 2 days worth of supply from lelesivame kuyithenga on a daily basis. However, I will try implore people ukuthi singazami kupanic buyer. Let's use our fuel sparingly so that sonke sitawukhona kuchubeka ngemisebenzi yethu during the day, because masitawuzama kwenda lama bulk panic purchases, we're only straining the network even more. Linyenti letinkampani ta oil petroleum timcupha eNingizimu Afrika kanti naleto lebeticupha eMozambique setilehlisile linani la petroleum lebetimlandza kulela live. Kubika Hlengiwe Ndlovu nginambongwa Dube Sembabane. Inkampani yamahlathi kuleli Montigny seyisumise ihlelo lekukhuthata labo labanetiganga labangatisebentisi ukuthi bangenele ibhizinisi ekuhlanyela tihlahla temtholo ikakhulu labo labahlala etindzaweni letakhelene nalamahlathi. Umchumanisi wale nkampani nesive Sihle Mavuso uthi le nkampani iyabasekela labo balimi labanenshisekelo ekuba ingcenye yalolu hlelo ngalabatakudzinga basalima. Inkampani yemahlathi iMontigny yaqala kusebenzisana nebalimi bemahlathi yemfolo nagomu labasacatfuta kusukela eminyakeni lesihlanu leyendlulile. Lonyaka lenkampani seyiphinze isukumisela uhlelo lwekukhutsata sive ukuthi singene ebhizinisini yekulima tihlahla temfolo. Umchumanisi wale nkampani nesive Sihle Mavuso uyachaza. Sithi kangabe unemhlaba
lonawo kumbe longawusebenzisa ekutheni kumbe awulinywa lowo mhlaba ngokuthi kumbe uTindzaba noma ungematshe. Dinga futhi usonzele sekulelinye lithuba kenyalo nakhona sesihlanyela khona letihlahla kuleli ganga letingakendiwa lutho. Sithi-ke kubalimi labakhona kuleto tindzawo abasonzele sitabasita ngalo lona luhlelo lokuthi sibanikete tihlahla banikete nelwati baphindze laba balimisi bethu babasite ngayo kumbe i-soft loan noma imali lencane ekutheni bakhona ukuthi bacashe labo bantu labangabasita kuthuthukisa nomsebenzi. Ngakulokunye somahlathi lomkhulu wetiko letekuvakasha nemvelo Mbhekeni Nxumalo uthi inkulu imakethe yetihlahla temfolo kuleswatini nangaphandle kwakuleli. Ngawubekisa nje ngehlahla temtholo ukuthi bedivele tikhona itolo. Bantu itolo bebalima umtholo bawulimela kuthengisa emagcolo. Kwase sekuthi ke nasekuvala lenkampani ekuthenga amagcolo la eSwatini sekukhashane la bebathengisa khona base bayawuyekela abantu umtholo kanti phela umtholo nasibuka nyalo sokucathanisa naletinye tihlahla unayo le mali vele. Ngawubekisa nje ukuthi lithani lemtholo li kulamalanga nje libita bo 950 imali enye ndileyo nolicathanisa nemathani aletinye tinhlobo tetihlahla lokufaka ekhathi labo gomo. Andike umtholo vele unayo nale market la eSwatini. Enhlangano nje umtholo uyathengiswa khona. Phindze futhi umtholo uyathengiswa uMaswati lamanyende athola imali enye ngekuthengisa umtholo awukhiphele ngaphandle kwalelive. Bawukhipha umtholo uye ePitritif uphindze nemtholo bayawukhipha bawuhambise ushone eRichards Bay. Baka Montigny bathi noma sive sonkhana sikhuthatwa kulungenela lohlelo lwekulima tihlahla temfolo kepha lenkapane kakhulu iyabacucutela labo labakhelene nemahlathi alenkapane kuthi baluthathele etulu. Kubikahle ngiwendlovu nginambongwa Dube Sembabane. Litiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa ehlangothini lwetemgwaco selisukumise umsebenzi wekulungisa umgwaco we-MR11 emhlosheni ezikhotheni losuka enhlangano uyekala uvumisa lobo sebungotini bekubhidlika ekhathi kulandzela ukuthi umfula umdakane bese wakhelidvo ngalese ligubha umgwaco langaphansi. Injinyela lomkhulu ehlangothini lwetemgwaco itiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa Vincent Dlamini uthi litiko selicalile kuwusebenta lomgwaco. Uthi kukhona bokhonkolo lababalinzile kodwa kubhekeke ukuthi wonke umsebenzi uthathe inyanga letintsatfu nje kuphela. Kunento lokuthiwa i-downshoot lapha leyagamu. So kufuneka sicale lokusebenta kwethu sende ama-protection works kuvikela ukuthi kungathuleki lokugeduleka. Siphindze sicontrole nalo lidonga silicontrole kusukela le ndazi emfuleni bese-ke siyakhuphuka nalo siyalela ngena khona lamanti nakasuka la mgwacweni ngoba lamanti asuka ahamba ngalo mgwaco bese-ke sekufanele achitheleke kulomfula. Manje-ke lokwenteka lapha kwabese sekuyadleka kudleka lo mgwaco uvuleka lidonga lo selisonzele ekuthenini bese lifuna kujuba lo mgwaco. So-ke sicabanga lokuthi lo msebenzi lo emakuhambe kahle ngoba kuthi khona ama-materials bokhongolo lekusafuna ukuthi sihambe through procurement yabo. Indvuna yenkhundla yaseshiselweni 1 Sifiso Khumalo ibongela itiko letemisebenzi lemikhulu nekutfutsa leliusukumele etulu lomsebenzi ngemuva kwekuthi bayinkhundla babike lo monakalo. Sifuna ukubongela nje kakhulu etikweni kuthe nakusukuma umnyaka wa January 14 lobo mhla ka 14 nje makusasuka January sabona lokuthi kunemonakalo lomkhulu la kulomgwaco lobheka esidluthe lavumisa usuke enhlangano la kumdakane bridge. Sabika ukuthi kunemonakalo kepha ke sibonga kakhulu itiko umehluko labasendele wona la itiko la kaWorks ngoba bekuliwa lelikhulu leli nje ukubona nje lemhlabathi lona utheliwe wonke lokwagcitshwa leliwa belila kuleti imvula nje letawucala nyalo ehlobo. Hawo bekutavele konakale lana sibonga nje kakhulu ukuthi lo msebenzi sawujubela phambili na uhulumende wasukumela etulu. Umgwaco iMR11 umgwaco lophitsitelako njengoba uhlanganisa emahekela amabili lokuyilavumisa nensalije kanti uphindze usentshetiswe kakhulu tincola letilayisha sive nemaloli lamakhulu lamikisa impahla eveni labomakhelwane. Kubika Sifiso Nxumalo nginaSimuva Shongwe sisemhlosheni.
Inkampani yabantu labasha i-On-Tours Investment yasemjekuza ngaphansi kwenkundla yasemadlangambisi sekhombise kuba ngemahlahlandlela ngecala umsebenzi wekulima ingadze. La bantu labasha bathi umkhuhlane we-COVID-19 ubaphoceleleke ukuthi basukume kube khona labakwendako kulesikhathi sebumadima lelive lelibhekene naso. I-On-Tours Investment inhlangano yabantu labasha labasithupha basemjekuza labalima tibhidvo bucopho emphakathi wasekukhulumeni isifiso nxumalo uvakashelela abantu labasha kubuka ukuthi inkundla ingababambisanga kuphi kude kuthuthukiswe lo msebenzi wabo. Nxumalo uthi kuyabathokotisa abayinkundla kubona abantu labasha labakhuthele ngalendlela noma umnotho welive ubheke phansi. Abantu labasha ke bona bathi khandlile la bayalima kubambisa umango nekubambisa uhulumende ukuthi live libuye kumbe mhlawumbe esimene. Siyajabula nje sinkundla ukuthi kunebantu labashukumako sibarejistile On-Tours Investment batawu supplier emaphupho wabo kusupplier bo PQs bo Pick and Pay bo Nampoti. So ke siyajabula kuyakhompakalisa ukuthi kunebantu labafisile ukuqhubekela embili nempilo. Ayanda Masilela lomunye walabantu labasha labenda lo msebenzi wekulima uthi noma live lihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 lomise netindvo letinyenti wanciphisa nemathuba emsebenzi babone kulithuba lelihle kuthi kube khona labakwendako labangadiphilisa ngako. Sibaka On-Tours Investments kwanyalo labesacale khona besaqalela fieldini lekulima letibhidvu bathi ke sifisile ukuthi sigcine silulile tandla nathi singena ekuproduceni lokufana netingulube lokufana netinkuku lokufana naleto fish na kusingakhona khona but nje ke akustikisha kule agriculture kuphela ku-miscellaneous. Masilela ukhutsate abantu labasha ukuthi abahlangane kube khona lokuyibhizinisi labakwendako kude kufukulo umnotho welive lowe kakhulu kulesikhathi semkhuhlane we-COVID-19. Tindzaba Eswatini TV ngingibongosi Magagula emjekuza. Tinswela boya tigcekeze lidladla lebantfwana bendlunkhulu takhala temuka nekudla lokuphekelwa labantfwana. Ngekusho kwamake lophekako kuleli dladla nomsa Sibanze bangetulu kwemakhulu bantfwana labadla kuleli dladla. Lapha kusho ukuthi bawabulela ngesikhathi sesidungudungu salesiteleka ngoba sebaganga nje tigebengu ngoba phela kuteleka kusuka kuba iproperty la ngekhasi bekune emshukela logcwele 20 liter kanye nesipho naletinye tintfo nje lebetikhona emathishu ama-package emathishu bebakona ke bathatha konke naleli mabhakede. Cha lamhla sicalile basite baphatha sicale siphekele le community ngokubuka ukuthi solo kumile bantwana bakacala lokufunza solo bemile abafunzi. Mhlawumbe uthathe ke manje lokudla lesinako nyawo sengupheka. Kuye silethelwe baka-HW laba baka-disaster bayibalethe baside nje basiphe naletinye tihlangano kodwa nyalo baka-disaster labantu akuletha leli sikuphekele nje kulethwa ngabona baside bataphinze basilethele lokunye. Mhlawumbe khona lokondla labantwana la imango basebahleda basaya esikolweni. Cha nakungulesidungudungu nje badlonke emalanga bagcine ngelesihlanu umsombuluko kusukela kuze kube ngelesihlanu siyabaphekela. Sekhuta lo moya ukuthi nakunesiteleka kunekuthi sibone ngasolinye nahulumende bese boziboletigebengu setithola lithuba lokuganga limosha yonke emabhizinisi ema-property bantu lebe basebenza lapho kuleto tolo nalo kuleto tinkampani sebade umsebenzi sebatibulala bona labozidlani manje kwenta kuba mnyama emehlweni abakhona ukubona ukuthi sesitibulala thina ngoba sesilimatana sodwa ngoba phela akusiki kuteleka lobese kubikwa tinto zokwatshulwa titolo sakuyebiwa kwento konga kusiko kahle eMaswati siyawekhuta kuloko kulabantu bethu ngoba kahle ngilalabasha lalabaganga kakhulu siyawekhuta lo moya loyo ngoba sebugebengu lobo sisawumana uphele ngoba sebabanga kuhlupheka lokuyembili na uhulumende sebambisela phasi umnotho uyehla kakhulu.
Ngona nomuhle singena kudo temidlalo. Thabiso Dlamini lengumshayi wesibhakela wakuleli loyake ungenela imidlalo yema-Olympics. Uthi udzinga ukuthola imidlalo yekudilungiselela lemincane kude akhone kuba sesimeni lesinhle. Asake yodlala imidlalo yema-Olympics letodlalela eTokyo eJapan kucala kulenyanga. Umshayi wesibhakela Thabiso Dlamini utfolakele ithikithi lokuyongenela imidlalo yema-Olympics eminyaka wa-2020 ngekuthi ehlwende badlali balomdlalo emhlabeni we-20. Bulukhulu-ke kabhekene nabo Thabiso ukuthi umdlalo wesibhakela e-Van selokwamiswa nakubhethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Kusukela ngaleso sikhathi Thabiso akatholi isikhathi lesanele sekuyotilolonga kahle. Kepha-ke noma kunjalo Thabiso uthi uyatimisela asatilolonga ekhaya. Kepha-ke bulukhulu bekungathola umhlekati awudlala naye ngibo lekabhekana nabo onke amalanga. Ngiyachubeka ngiyatimisela ngiyajima kutshengisa phela kwadise ukuthi ngisesene chance ukuthi ngingaya for Olympics and phindze futhi nginayo chance ukuthi I can be part of team Eswatini lo representer live kuma-Olympics. So ngase ngiyachubeka ngiyatimisela ngiyajima ekutilungiseleleni-ke ngiphindze ngachubeka sahamba saya eClerkstop lapho khona besiyofuna sparring at the same time saphinde sadlala ne-tournament safike sadlala kakhulu and i-performance beyingasikho bad kakhulu in as much as kuba khona kuba rusty nyana because i-ring ibese yakutshengisa lokho ukuthi bo rusty kanganani. But ngachubeka ngajima and sachubeka satimisela and nanyalo solong sachubeka ngiyajima kwatise ukuthi nyalo vele sengisholo ukuthi I'm part of the team. So kwami nje sekungaba ukuthi nyalo ngithole more sparring kuze ngilokhona lokho ukuthi ngibe sesimeni lesikahle. Thabiso ubheke ukuthi asuke kulele emhlatini nge-20 kule nyanga kanti umdlalo wakhe wecala utoba mhlatini nge-24 kuyo yona le nyanga. Kanti-ke ulwa ngaphansi kwaye-69 kg. Libekele umsakazo we-Eswatini TV kutemidlalo umphathiswa Msiba analinda Dlamini eMbabane. Umqeqeshi welicembu lenkomanzi United lelidlala esigabeni sasetifundzeni inhlanhla Magagula uthi noma ngabe bafundzile ngekuqeqesha kepha kuhlala kakhulu bangalolongi badlali emaqenjini abo ngeke kubende bakhule babaqeqeshi. Magagula bekakhuluma netintatheli dalo msakato. Baqeqeshi labanenge emhlabeni bakholelwa ukuthi lokufundzile kumele bese uyokusebenzisa ngekuthi ulolonge badlali. Hlanhla Magagula loqeqesha licembu lenkomazi United uthi kuhlala kakhulu bangalolongi badlali emaqenjini abo kutawubenta bakhule kancane kulomsebenzi wokuqeqesha. Thina especially thina bo coach bale kuma regions kuba active solo sagcina more than a year ago solo samiswa i-COVID. Kepha siyethemba ukuthi ngekuhamba kwesikhathi batasivulela sikhona ukuchubeka siyodlala sisebenzise lokho lesikufundzile sibaqeqeshi baseSwatini. I-theory iyodvana uyati angeke ize ibe i-relay le information lebebafunela kwe-instructor ukuthi ifike ngayo because bebafisile ukuthi singagcini ngalokufundza nje eklasini siphinde siwende nama-practicals especially when it comes to le issue yema-drills. Magagula uphethe ngekubonga umsebenzi lo wentiwa inhlangano baqeqeshe eVeni ukuthi bahlangana njalo bashiyelane lwati nalabo labasetigabeni letincane. Lobikela umsakazo Eswatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini naphathizwe Msibi eMbabane. Live le-Italy seliboshambeni benzebe ye-Euro 2020 ngemva kokuthi lishaya eNgilandi ngemagoli amathathu kulamabili ngemva kwekushaya kwema-penalty. La mancambe kadlalelwa eWembley Stadium eNgilandi. Kumanqabe endzebe yema-Euro 20 iNgilandi itfolene ne-Italy lapho beyibuke ukuthi ingaphakamisa indzebe yabo ekucala eminyakeni lengama-55 nakhasalo kwemangisi acale kahle-ke nakafalela ekhatsi ligoli likushow kusedlalwe imizuzu lemibili nje kucalile umdlalo. Kepha-ke i-Italy ikhonile kubuya emdlalweni esigabeni sesibili yalitfola lilinganisa ngabhonoji. Dibambene-ke toto umdlalo waya kuma-penalties lapho khona i-Italy ikhonile kuncoba ngamagoli amathathu kulamabili. Goalkeeper olikhethelwe le-Italy Gianluigi Donnarumma lobambe ama-penalties lamabili ubese ukhethwa njengemdlali lodlale wagcama kule ndzebe. Donnarumma akangenisi-ke nalinye ligoli emidlalweni lemithathu kule midlalo ledlaliwe. Lokukhethwa kwakhe njengemdlali logcamile sewubeke ngolkeeper wesibili kulandzela Peter Schmeichel.
waseDenmark lowakhethwa ngeminyaka wa-1992 nalive lakhe liphakamisa lensebe. Pedro waseSpain yena ukhethwe njengemdlali lomncane logcamile. Cristiano Ronaldo wasePortugal noshaya amagoli amaningi nakashala sihlanu. Nakhathalo kwabambene naPatrick Schick waseCzech Republic. Ronaldo unikedwe umklomelo ngekuthi wafaka isandla kulinye ligoli nabadlala neGermany. Kanti indunankulu waseNgilandi Boris Johnson kanye nenhlangano yebhola kulela live seyikhuthe balandzeli labakhetheke kuhlukubeda kwebadlali ngelibala labageje ama-penalties lekunguMarcus Rashford, Jadon Sancho kanye naSaka. Johnson uthe akusiso isikhathi sekuthi kungahlukubeda abadlali beNgilandi ngaleli hlobo njengalokhu badlala ngekudimisela kuyo yonke lensebe. Labadlali bahlukubede kakhulu etinkundleni zokuxhumana. Emaphoyisa athembisile ukuthi atophenyisisa lesehlakalo latotholakala ukuthi ufake isandla utovele yaboshwa. Kanti nalenhlangano ithi tinkampani letichuba letinkhundla zokuxhumana kumele ketente kangcono ekujeziseni labo labahlukubeda labanye. Lebekile umsakazo weSwatini TV temidlalo ngumphathiswa wemsiba naLinda Dlamini kanti ithombe tibeka DW France 24 kanye na VOA. Stawute phetha ngwane ngikuphinza kuhloko tato ethambe embili. Lo sabambe kubangivuna ngikhulu uthi lesimo lebesikhona emalangeni lendlulile lapha eVeni lapho kushisa impahla kwaphinze kwebiwa etitolo bekubucala lobuhleliwe iorganized crime. Itukela lamabhizinisi nekuthengisela nalihlangene nabo somabhizinisi labaphuma etinhlangothini letahlukene lapha eVeni. Ilunga lePhalamende lenkundla yaseSpiki leliphinze libe indvuna yetekulima lithange etulu kwelikhulu eMaswati lalahlekelwe ngumsebenzi edolobheni eSpiki. Sithi sibeka lapho yongane lomuhle Tindzaba bese niphathele tona nisale kahle.